Always remember to wash your hands regularly with soap and water for at least 20 seconds. Remember to wipe surfaces often. Only leave home if you are healthy. And wear a fabric mask in public, covering your mouth and nose. Don't touch your eyes, mouth or nose with unwashed hands. And cough or sneeze into your elbow or use a tissue. Keep a distance of 1.5 meters between you and other people. Let's all work together to stay safe. Mmino ona o qapilwe ke Handel, mme mantswe a Sezulu a ngotswe ke Dr. Sam Shabalala. Ena ke pina e tswang oratoriong Messiah ya Handel. Oratorio ke mmino o qapuweng ho ya ka diketsahalo tsa sedumedi kapa mangolo a tswang Baebeleng. Mantswe a tswang pineng ena a tswa bukeng ya Isaiah ya 40, temana ya 4. Isaiah o lokisa lefatshe le senyehileng bakeng sa se tlang ho tla. O sebedisa tlhaho ho fitisa molaetsa wa hore bafutsana le ba tlase ka maemo ba tla phahamiswa. Baikgomusi ba tla kokobetswa. Ba sa tshepahaleng ba leshano ba tla fetola ditsela ka mekgwa ya bona ho bophelo bo bonolo le boitshwaro. Lentswe la tena e bobebe e matjato ke lona le nepahetseng ho bina pina ena e nang le di-melisma. Melisma ke dinoto tse ngata tse binwang senokong se le seng. Ha re shebe leqephe la mmino mme re arole ka dikarolo ho thusa ka ho hlophisa. Karolo e nngwe le e nngwe pineng ena e emela mongolo ka botlalo, ebile e na le mehopolo e mmedi ya mmino. Mohopolo wa pele o hlahisa mongolo wa izigodi ziolelezelwa, e hlahiswang ho tloha ho ba ya 10 ho isa ho ya 26. Mongolo wa bobedi ho tloha ho kuqonde ngqo, kulolongwe konke, ho tloha ho ba ya 27 ho isa ho ba ya 41. Pina ena e na le menyetla ya ho taka mantswe, ka mantswe a tshwanang le kuqonde ngqo, ziolelezelwa le kulolonge konke. Tsohle di hlalositswe ka bohlale mminong. Ba ya 10 re bona izigodi e hlaloswa ka botlalo mminong, mme re be re bone ziolelezelwa ka molodi ona wa dinoto tse ngata tse nyolohang ho ba ya 15 ho isa ho 19. Hape le ba ya 24 ho ya ho ba ya 26, moqapi o bontsha dithaba tse phahameng di etswa hore di benyane. Zonke izintaba ziyokwehliswa. O fa sebopeho sa dithaba a sebedisa molodi o nyolohang le o theosang. Sebini se tshwanetse se hlokomele hore o beha lentswe jwang. Ho eketsa seo, kulolongwe konke e tlameha e binwe boreledi le ka ho lekana ho ba ya 36 ho isa ho ba ya 39. Mofeletsi ka seletswa o babatsa sebini ho fa sebini bobebe ba ho bina. Ho ba ya 53 re fumana ritornello, ho kgutla ha sehloho sa pele seo se tlwaelehile mminong wa baroque. Letshwao leo le bolela hore sebini se ka bona seo re se bitsang cadenza. Sebini se ka iqapela molodi, empa molodi ona o tlameha ho hlophiswe pele boiketlisong. Le ha o le jwalo, sebini ke sona se kgethang molodi ona, eseng Handel. Ke moo o phehisang bonono ba hao. Ntlha ya ho qetela, ho hlokomela moya wa hao ho bohlokwa ka ho thusa ho bina hantle. Sebini se tla tlameha ho nahana ka moya wa hae mona hore se kgone ho bina bonolo pineng ena.